بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ey müminler! Sizler Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin aldıda hiç kandak bir işni ve sözünü aldı bilen kılmanglar. Allah'tan korkunlar. Allah hakikaten sözünlerini anlap turgucudur, niyetinlerini ve ehvalınlerini bilip turgucudur. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ey müminler! Resulullah'a söz kıygan çığınlarda avazınlarını peygamberinin avazından yukarı kılmanglar. Sizler bir-biringlar bilen toğlap yukarı avazda sözleşkendek peygamberge toğlap yukarı avazda söz kılmanglar. Unda kıysanglar özleringlar tuymasdan kıygan yaxşı emelleringlar bekar bolup gidiyor. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Şübihisiz ki Resulullah'ın yenida pes avazda gep kıyganlarının dillerini Allah taqva üçün sınagan. Ula mağfiretke ve kat savabqa, yani cennetke erişidi. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Şübihisiz ki seni hucrla, yani pak ayallarının turalgı cayları aqsıdın toğlaydıganlarının tolisi akılsız kişilerdir. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Sen ulanın aldığı çıkkınına kadar ula sabır kılıp duruşsa ula üçün elbette yaxşı boladı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ey müminler! Eğer sizlerge bir fasık adam birer haber ilip gelse, işinin hakikatini bilmezden birer kavimni rencitip koyup, kılmışınlarga püşayman kılıp kalmaslıkınlar üçün o haberini iniqlap görünler. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Bilinler ki İşçinlarda Resulullah, yani Allah'ın peygamberi var. Eğer o nurgun işlarda sizlerge itaat kılıdığın bolsa, çokum qiyin ahvalda qalattınlar. Lekin Allah sizlerge imanını kızgın söygüzdü ve onu dilleringlarda körkem kıldı. Sizlerge pesqini, küfrini ve günahını yaman kösetdi.
Eni şula Allah'ın fazli ve nimeti bilen doğru yolda bolğuçulardır. Allah hemmini bilgüçüdür, hikmet bilen iş kılgıçıdır. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Eğer müminlerden iki guruh uruşup kalsa, ulanın arasını tüzep koyunla. Eğer ulanın biri ikincisiga tajovuz qilsa, tajovuz qilg'ichi taki Allohning hukmiga qaytganiga qadar, ya'ni tajovuzini to'xtatgan qadar uning bilan urushinglar. Agar ular Allohning amriga qaytsa, ularning orasini hech bir tarafga yon bosmasdan odillik bilan tuzab qo'yinglar. Hamma ishda odil bo'linglar. Alloh haqiqatan odillarni yaxshi ko'rdi. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Müminler hakikaten dinde braderlerdir. Uruşup kalsa braderlerinlerinin arasını tüzenler. Rahmetke erişeceğinler için Allah'tan korkunlar. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Bir kavm yeni bir kavmni, yani bir cemaat yeni bir cemaani, bir adam yeni bir adamni mesxir qilmasin. Mesxir qilingan qavm Allohning nazarida mesxir qilg'uchi qavmdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Sizlarning oranglardagi ayollarmi o'zaro mesxir qilishmasin. Mesxir qiling'uchi ayollar Allohning dargohida mesxir qilg'uchi ayollardan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bir-biringlarni ayblamanglar. Bir-biringlarni yomon laqam bilan chaqirmanglar. Iymondan keyin fisq bilan atash, ya'ni mu'minni fosiq deb atash nima degan yomon? Bundaq nahiy qilingan ishlardan tavba qilmaganlar zolimlardir. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ey müminler! Nurgun gumanlardan saklanыңlar. Yani ailedekilerinlarga ve kişilerge gumanxorluk qilmanglar. Bazı gumanlar hakikaten günahtır. Müminlerning aybini izlemanglar. Bir-biringlarning g'aybitini qilmanglar. Sizlarning biringlar o'lgan qarindishinglarning go'shini yeyishni yoqtiramsizlar? Uni yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar. Allah tavbani bakmi qabul qilg'uchidir, ularga eng mehribondir. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey insanlar! Sizlarni biz hakikaten bir bir ayoldan, yani Adem bilen Havvadan ibaret bir ata, bir anadan yarattık. Özara tanışışınlar üçün sizlarni nurg'un millet ve urug' qildik. Hakikaten en taqvodor bo'lganlaringlar Allohning dargohida eng hurmatli hisoblanasizlar. Yani kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasab bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Allah hakikaten hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Arabiler iman ettik deydi. Ulağı etkin ki, tehi iman etmedinler. Velikin sizler boysunduk denler. İman tehi dilinglarga kirmedi. Eğer sizler Allah'a ve onun peygamberine itaat qilsanglar, Allah sizlerning amalinglardan hech narsani kemaytib etmaydi. Allah hakikaten müminlerge en mağfiret qilguchidir, ularga en mehribondir. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Şüphesiz ki hakiki müminler Allah'a ve onun peygamberine iman keltirgen, andın imanı da şek keltirmegen, malları bilen, canları bilen Allah'ın yolunda cihat qilganlardır. En şular iman davası da rastçılardır. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِدِينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytgin ki Allah'a dininglarni, yani dininglarni dillaringlarning tasdiq qilganligini xabar qilamsizlar? Halbuki Allah osmonlardikini ve zimindikini bilib turdi. Allah hamma narsani bilguchidir. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ular sana Müslüman bo'lganligini minnet qiladi. Ularga sizlar menga Müslüman bo'lganliginglarni minnet qilmanglar. Belki Allah sizlarni iymonga hidoyat qilganligini minnet qiladi. Agar sizlar rost mu'min bo'lsanglar degin. İnnalloha ya'lamu g'aybas samawati vel ard vallohu basirun bima ta'malun. Allah hakikaten osmonlardagi ve zimindagi g'aybni bilib turdi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turguchidir.